Kua whakarewa hia e te minita i ngā take mātauranga e Anne Tolley, he kaupapa whakaungungu tauira. Ka tīmata te kaupapa nei hei te tau hou, ko te koromaki ia, kia whakaki ia ngā tūranga mahi pērā i era o ngā nehi me ngā tākuta, e noho wātea nei i ngā rohe o tua whenua. E whāme te hawhe miliona tāra te rahi o te pūtea, ka whakapaua e te kāwanatanga, mō ngā tau e toru, hei whakangungu tauira. It is very rural and we have a lot of poorer people, so low socioeconomic groups with poor health, and so we need to get these specialists, health specialists to be working here. I raro i te maru o ngā whare wānanga o tākau me tāmaki makaurau. He whakaakoranga e nei ka whakahaerehia ki whakatāne me tūranga nui ākiwa. And we have Whakatane, around Whakatane, Eastern Bay of Plenty, a lot of small, rural, Māori-based communities. And so it will be good for them. And it's an interesting work, and that's the whole idea, is that you get these people here training, looking at the wide variety of work that's available, even from small communities. He kaupapa anō e whakarewa hiana e tae ai te whakatata mai i ngā tauira e noho ana i ngā wā kāinga i waho mai o ngā taone. E runga anō hoki te tūmanako a tōna wā e riro ai o rātau tohu, ka hoki mai anō ai rātau ki te wā kāinga, noho ai mahi ai. O enei tauira o te kura tuarua o Etikamu, ka tahi nei te mea tōtika kia kōkirihia. There's not that much people there, well, Māori people that are training to be doctors and nurses. Yeah, I think it's fantastic because, more students can train. We have to travel pretty far just to go see people, and it'll be good to have them close to us. E tuwhera ana ngā tūranga nei i mua o te tau hou. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.